Pozdrav i dobrodošli. Nedavno je jedan od gledatelja pitao da objasnim kako radi ova King Bolen dijagnostika. Sad, da ne pišem litanije u odgovorima, komentarima, jer, kako kažu, slika vrijedi 1000 riječi, a video onda vratno 1.000.000. Evo jedan vodič o tome što ovaj jednostavni jeftini uređaj može, te koja su mu ograničenja. Sad, prije nego što prođemo kroz sve neke bitne izbornike i opcije, samo da kažem par stvari. Prvo, ovo nije riječ o nikakvom sponzoriranom reklamnom sadržaju. Ovo je moj uređaj koji stoji uvijek u pretincu od ovog auta, zlu ne trebalo. Drugo, sve ove jeftine dijagnostike reda veličine 50 eura, ovo uglavnom može vidjeti samo greške motora i automatskog mjenjača. Ostalo, tipa ABS, zračni jastuci i slično, to ne vidi. I ono što vam prikazuju su takozvane generičke greške u formatu P i 4 brojke. Nekada, kada je neki kompleksniji auto u pitanju, ovo možda neće biti dosta, jer postoji dodatni kodovi grešaka koji su specifični za svakog proizvođača, a to možete vidjeti sa samo malo skupljim dijagnostičkim uređajima. I treće, ovdje ću pokazati kako se radi s ovim King Bolenom, ali i sve ostale slične dijagnostike, bilo da su ovako samostalni uređaji ili one što se spajaju na mobitel, rade na manje više istom principu. Sučelje možda izgleda drugačije, ali način kako provjeravate greške ili parametre rada motora, to je uglavnom vrlo slično. I ako shvatite kako jedan radi, vrlo brzo ćete se snaći i na ostalima. No da ne duljim dalje, ajmo prikopčati dijagnostiku na auto pa da vidimo kako to ide. Ova, ali i svaka druga dijagnostika se spaja na OBD2 port, koji uvijek izgleda ovako i na većini auta se nalazi negdje ispod volana, ovako, ili sa strane kod vozačkih vrata. Ponekad, recimo na Renaultima, to bude na centralnoj konzoli, iza pepeljare ili ispod pretinca u rukonaslonu, a ako ne možete naći, najlakše je u Google pisati vaš konkretni model auta i OBD port location i to će vam onda izbaciti slike. Kada ste ukopčali dijagnostički uređaj, ako je riječ o ovakvom samostalnom uređaju, a ne onom što radi preko mobitela, on se sam pokrene za par trenutaka, nakon čega dobijete ovako neki početni zaslon. I onda koristite ove tipke da odaberete meni koji hoćete. Mi prvo sada idemo provjeriti da li ima kakvih grešaka, gdje nam nudi 3 stvari. Stored codes, pending codes i permanent codes. A svaka od ovih kategorija ima drugačije značenje. Pa ako dođe do kakve kratkotrajne greške, kompjuter motora na sekundu dvije vidi da nešto ne valja, ne dobiva signal recimo od nekog senzora, ali to samo potraje kratko i onda se sve normalizira, znate nešto se zblentalo na trenutak i onda nastavi raditi kako treba, onda će se ta greška upisati u pending codes. Znači to možete zamisliti ovako, neka uđe u zapisnik da se nekakav problem javljao, ali barem za sada nije dovoljno ozbiljan da stvara neke stalne probleme. Međutim, ako taj neki problem potraje, vozite se već minutu, dvije, ali i dalje nešto ne štima, onda kompjuter motora pali lampicu motora i tu grešku koju je prepoznao upisuje u stored codes. I onda još imamo permanent codes. Ovo se uglavnom koristi na autima od cirka 2010. pa na ovamo, i to ne svima, a riječ je o greškama koje se ne daju samo obrisati dijagnostikom, već auto mora uraditi jedan cijeli ciklus. Dakle, starter hladan i onda se vožnja zagrijati na radnu temperaturu. Načelno ovo su manje više Amerikanci isforsirali da one greške koje su vezane uz ispušne plinove ne možeš obrisati pred sam tehnički i tako zavarati kontrolora, jer ne gori nikakva lampica motora, kao sve ok. Ali u konačnici nama su bitni stored codes. To su one zbog kojih se upalila lampica motora, ali isto tako ne treba ignorirati ni pending codes ako ih ima, jer ovo uglavnom ukazuje na problem koji je sada sporadičan, ali bi mogao uskoro eskalirati. Tipa neki senzor je već pri kraju, pomalo šteka, ili je kakav konektor labav i povremeno gubi kontakt. Osim čitanja grešaka, idući pod meni je brisanje grešaka. Ovo radite nakon što ste ustanovili i otklonili kvar, da se odmah ugasi lampica motora i da ste sigurni da je problem riješen, da grešku maknete iz memorije da vas eventualno bespotrebno ne zbunjuje ako se nekad u budućnosti ponovo upali lampica motora, ali zbog nečeg drugog. Kada brišete greške, motor mora biti ugašen, ali morate dati kontakt. Dakle, da se sve na tabli popali.
Uglavnom, to je kako s ovom nekom dijagnostikom možete očitati greške koje bi vam trebali pomoći u traženju kvara, te kako greške pobrisati nakon što god je taj kvar uzrokovalo ste zamijenili ili popravili. Međutim, ono što često bude je da auto ne radi dobro. Nešto šteka, ne vuče dobro, ali ne pali se lampica motora i kada spojite dijagnostiku nema nikakvih grešaka. U ovakvim situacijama što vam može pomoći su parametri rada motora, što se uglavnom krije pod nazivom live data. Načelno, ovo vam omogućava da vidite što kompjuter motora vidi preko raznih senzora, ali i kakve naredbe daje nekim tamo solenoidima i ventilima. Pa ajmo redom. Prvo imamo DTC, a to je broj grešaka koje su spremljene u memoriji kompjutera. U ovom konkretnom slučaju je 0. Dalje, mil status, da li je upaljena lampica motora. Ako je, onda je mil on, ako je nije, onda je naravno mil off. Ovo može dobro doći kada recimo kupujete polovan auto i sad prodavač izvadi ili prelijepio lampicu motora, ona gori, aktivirana je, ali kao da je nema. Zatim, ovo je svojevrsno opterećenje motora u bilo kojem trenutku, to jest koliki postotak svog potencijala on koristi na datom broju okretaja i gasu. Pa tako na Leru je to neki 30%, ali čim stisnem gas ide do 100%. Sljedeća stvar je temperatura rashladne tekućine, dakle onaj podatak kojeg senzor na bloku motora šalje kompjuteru. Potom tlak u usisnoj kojeg mjeri MAP senzor. Opet, čim stisnem gas, on poprilično raste jer turbina nabija pritisak. Iduće, broj okretaja motora i brzina kojom se auto kreće. Pretpostavljam, oboje jasno samo po sebi, ne treba dodatno objašnjavati. Onda, IAT je temperatura zraka u usisu, jer ovisno o temperaturi, zrak je gušći ili rijeđi, pa onda prema tome treba prilagoditi i količinu goriva. Zatim, listamo dalje na idući ekran gdje imamo jako bitan podatak. MAF senzor koji mjeri protok zraka u motor. Ovdje je to dano u gramima u sekundi i opet brojke itekako variraju ovisno o broju okretaja motora i gasu. Sljedeća stavka je koliko je zaklopka gasa otvorena u nekim postocima. Aerstat je sustav koji upuhuje zrak u ispušnu granu prije katalizatora da ga brže zagrije, ali na ovom konkretnom autu toga nemamo. Ovo OBS SUP govori koji konkretno dijagnostički protokol se koristi, što je u ovom slučaju EOBD, dakle OBD prilagođen za europska vozila, onda runtime, odnosno koliko dugo auto radi nakon što smo ga upalili, te što može biti bitno, mil distance, što pokazuje koliko kilometara je auto prešao sa upaljenom lampicom motora. To vam je ono kad neko kaže, ma evo sad se upalila lampica, a kad spojiš dijagnostiku vidiš da je prešao bar 500 km, tako. Nadalje, FPR je tlak goriva u railu, ovdje je dano u kilopaskalima, jedan bar je 100 kilopaskala. I evo vidite, Comorail dizel na Leru ima 250-300 bara, a čim malo date gasa, i to ovako na prazno, to odmah ide preko 500, a pod nekim pravim opterećenjem i debelo preko 1000 bara. Iduća je EGR, koliko je otvoren u nekom postotku. I evo opet, na Leru ga kompjuter motora drži na neki 30-40%, ali čim stisnem gas ovo pada na nulu, dakle EGR je u potpunosti zatvoren, jer kod ubrzanja ne želimo nikakve ispušne plinove da se vraćaju u motor, već samo čisti zrak. Sad, idemo dalje. Jedna trivijalna stvar. Nivo goriva u rezervaru, a odmah iza toga dva potencijalno zanimljiva podatka. Koliko ciklusa je auto odradio od zadnjeg brisanja grešaka, dakle upalite ga hladnog i vozite dok nije došao na radnu temperaturu, te koliko je kilometara prešao od zadnjeg brisanja grešaka. A zašto bitno? Pa opet, idete vidjeti neki polovni auto, sve djeluje ok, utegnuto, nema nikakvih upozorenja na tabli, ali vi spojite dijagnostiku i vidite da je prodavač upravo sad prije što ćete vi doći pobrisao greške. Odmah razlog za sumnju. Zatim tlak zraka, ne u motoru, već vanjski, atmosferski, jer ovo je isto nešto što je bitno za rad motora i na temelju čega se podešava ubrizgavanje. Onda temperatura ispušnih plinova prije i poslije katalizatora. U ovom konkretnom slučaju nema podatke za iza katalizatora, te napon akumulatora. I kad još malo odem dolje na zadnji ekran, tu imamo vanjsku temperaturu, ovo je 0 jer ovaj auto nema taj senzor, te ispod toga položaj papučice gasa, opet u postocima. I ovdje imamo dvije stavke,
ATP-D i ATP-E, jer papučica gasa ima 2 senzora. Ako jedan prestane raditi, drugi je tu kao rezerva. Zadnji parametar koji ovdje imamo je ono koliko kompjuter motora hoće da klapna gasa bude otvorena, dakle koliko mu je dao naredbu. Uglavnom, to bili neki parametri rada motora kod ovog auta. Na nekom drugom možda neće biti ovo sve ili će biti još neki dodatni stvari, ali nadam se da kužite princip i poantu. I da, često je riječ o raznim kraticama. Ako ne znate što znači, uguglajte ih ili pitajte u komentarima, pa ako ikako stignem odgovorim vam o čem je riječ. Sljedeća funkcija koju ovaj konkretni uređaj ima je napon akumulatora. I to onaj koji kompjuter motora dobiva. A ovo posebno naglašavam zato što možete imati situaciju da je akumulator dobar. Provjerili ste mjernim uređajem, ima 12,5 V i više, ali su kleme ili instalacije loše, pa onda auto ne dobiva dovoljno struje i onda ništa ne radi kako treba. Ili druga mogućnost koja se isto može dogoditi. Okrenete ključ, auto vergla, ali neće nikako da sastavi. I tu vjerojatno nećete posumnjati na akumulator. Međutim, što zna biti, pratite njegov napon na ovom grafu i dok vergla, ako padne jako nisko, problem je vjerojatno u akumulatoru. Nema dovoljno kapaciteta jer anlaser je velik potrošač, uzme svu struju i ne ostane dovoljno za kompjuter motora i senzore i neće upaliti. I što bi još ovdje ukratko prošao izbornik DTC Lookup, gdje možete upisati kod greške i on će vam dati neko generičko šturo objašnjenje što ono znači i u kojim se uvjetima javlja. Nije baš neka riznica znanja, ali bolje nego ništa. Sve u svemu, nadam se da sam vam uspio pojasniti kako ovakav nekakav dijagnostički uređaj radi, kako se koristi i što s njim možete. Jasno, ograničenje je što vidite samo motor i samo generičke greške. Skuplji uređaji koji koštaju par 100 eura imaju puno više mogućnosti, ali ako imate neki malo stariji auto, karikiram, Renault Megane 2010. godište, i ovo će vam biti i više nego dovoljno. A čak i kad je neki kompleksniji auto u pitanju, bolje imati ikakav uvid u njegov rad nego nikakav. Vidimo se.